watoto bavoyou bakule bataingia mwele ma mouvement. Kesho itakuwa sema naona mnakuwa napigana wakongomani kwa wakongomani. Unaona? Hata hapa akiingia leo hapa, huko watu watajiunga naye. Haiko vile. Akiingia Fizi huko watu watajiunga naye. Msizani kama watu wote wanakuwa na mawazo moja. Hakuna. Lakini hapa tulipata blockage hapa. Blockage tulipata hapa ni blockage ya Rama. Huyu General Rama alikuwa hapa. Kumbe ni LCD wa damu na anaoa wale ndio bibi yake. Unaona? Anatuzuia. Anaturudisha hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale asema mpande maboti tena murudi. Huyu bwana ako na mawazo gani? Anatugeuzia maneno asema beko naenda kule sasa bwana njoo wataenda pokea M23 kule. Sawa wanapita hapa. Banaenda kule. Kwanza abakutuambia mareji ikakuwa mingi. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye naye balimuingiza ndoro. Ndio. Ndio. Rais alijua bakamuingiza mule. Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa wandugu wapenzi. Kama atukufanya umoja. Kama atukusimama kama vile wanaume. Wandugu tujue kama batoto yetu. Njoo batatujije. Batatujije kwa batretre. Batoto yetu. Sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri maproposition vijana hapa. Maproposition mzuri sana. Tuangalie kitu gani tutafanya. Tusikalie malumbano ya sisi kwa sisi. Kama tuliwaita wa komanda Axe. Tuliwaita sababu kitu ya kwanza tufanye prise de contact. Sababu tangia tuwateue kukamata ile Axe hatujaonana na nyinyi. Tuangalie tukamate mipango pamoja. Namna gani huyu adui atashambuliwa. Tunajua kwamba sie wazalendo tuko na double dépendance. Selon organisation ya Kinshasa. Tuko na double dépendance. Tuna dépendre opérationnellement administrativement kwanza, tuna dépendre na ministère de la défense. Ministère de la défense. Yani coordination nationale pale Kinshasa banafanya ma proposition kama ni kunome batu kama ni kufanya nini wafanya proposition banapeleka ku défense. Ministère de la défense inatosha inatoa nomination. Hii ni dependance ya kwanza tunadependre na ministère de la défense. Dependance ya pili tunadependre na état major général. Tunadependre nayo kunini? Tunadependre nayo sur le point opérationnel. Kwa kumenema operation ni lazima tukue pamoja tufate mipango ya army. Sisi tunaruhusiwa kufanya ile mazungumzo kule, donc haituhusu. Tuko na regrete na kitu kimoja. Kuko watu wengi hapo utasikia kwa mitandao. Watu wenyewe wajue vitu vya ndani. Wanasema no. Ilifanya nyinyi mwanze kuitwa mwende kumikutano kule Doha. Mnasikia vile? Kama sisi tunaitwa kule Doha Qatar, tunakwenda kutia sahihi yetu pale na sisi hatutapigana. Ndio. Tunapatia adui nguvu. Tunapatia adui nguvu. Unasikia pale? Sababu sisi hatuko kule. Alors ndio maana sisi wanatuachilia kusema nyinyi mwafanye nini? Muendelee kufanya kazi. Tuko autorisé. Na leta yetu inatuautorize. Unasikia wandugu? Surtout au plateau. Surtout au plateau. Pardon mzee. Hata leta isituautorize tutapigana tu.
hata leta isinge tuautorize, sisi tungefanya nini? Tungepigana tu. Leta iko pale labda kutuorganize. Tulishukuru kitu kimoja ambacho tulishukuru kwa rais, jambo la kutuchukua sisi, kuturekonetre kama tuko reserve arme. Na anasema kwamba, akasema kwamba amutaingizwa ndani ya jeshi la serikali. Kuko jambo kubwa pale, kuko jambo kubwa pale, sababu tungiingia mule donc tutagadamizwa na wale wa infiltre wenye kuwa ndani ya lile jeshi. Sio wote maadui ndani ya jeshi la serikali, lakini miongoni mwa jeshi la serikali muna maadui, hata miongoni mwetu muna maadui, lakini anatukamata na valere kubwa, ijapokuwa vitu vingi havijakuja. Tulimenema operation hapa mbele na tulipewa vifaa hapa mbele avaka tu akreye hii coordination. Na njoo maana amujapata hata likuta yetu hii moja. Hatutawapa likuta yenye sisi hatukupewa. Ile yetu tutapewa, njoo tutawaita na tunawapa. Lakini hivi tungali mfaze organisationnelle. Njoo maana tunawaita nyinyi mukuje tubakie chini, mujue kinyekuwa hapa na mipango yenye kuwa hapa na mipango mtatoka nayo hapa ya kufanya kazi kule. Kuko mtu yeye yenu yote yenye mnatuletea hapa. Tuko tunaandika yote. Tunajua gisi tutaifanyia kazi. Pour que tuangalie, tuameliore situation yenu kule. Kupitia na sisi plaidoyer zenye tutafanya kubale bakubwa ambao tunadependre nabo. Kulingana na mambo ya chakula, mabunga, vitu vingine, aliuliza kitu moja. Organisation hapa ziko karibu ni mbili. Utafia Baraka kule kuko organisation moja iko nafanyika, kunivua mafeke, kunivua vingine, kumaporo iko nafanyika. Ile organisation iko nafanyika pale. Tulisema no, ile chakula iko nakongolewa pale. Moja kwa moja yanzi kugabuliwa watu wenye kuwa kule. Ndio vile tulifanya kwa. Ndiyo. Lazani kuko magundi mingi yenyewe kuorozeshwa pale. Lakini yote tulipeleka kuli tukasema ifo baorozeshwe. Sijue mtu wa General Medi kama iko hapa. Ya? Ndo. Lazani iko pale. Nilisema ifo afike pale yeye na afanye nini? Baorozeshwe bote. Batu yote baanze kupata chakula kule. Na hii magrupe ya huku, ayo nayo inaorozeshwa. Chakula iko naonekana hapa, iko inaenda hapa. Na tutapata nguvu ya kuingia hata ndani ya mji. Na tunagomboa ile mji wa Bukavu. Tugomboa. Huyu adui hana nguvu. Huyu adui hana nguvu adui. Tulisema mujaribu sana, tunamujaribu sana. Ni question ya organisation yetu ingali vibaya. Na ndio maana tunapenda tufanye organisation yenye iko nguvu. Ile organisation ya nguvu ile. Ule adui tumfukuzie mbali, tumfukuze kule arudie kule. Opezo tuingie, tugomboe Goma na nafasi zingine. Unaona hata rais wa nchi wakati anaenda kumikutano, ikiwa migini inaendelea kwenda inatombe mu mikono ya adui, ataenda kumikutano kule mposition ya faiblesse. Na atasede vitu vingine kule vyenye asinge sede. Kama alikubali inamupa nguvu. Kwanza watu wengi wakati walikuwa na basi watu wengi Kinshasa walikuwa nadhani Uvira ilishakatombe. Unasikia wanatuuliza, Uvira inatombe je? Inatombe je? Na hii masasi iko nalialia ya mingi masasi. Uvira hayatombe. Na anapata uhakikisho sababu chef d'état major mwenyewe alifika hapa, ministre wa defense alifika hapa, na wengine wa ministre wanaendelea kufika hapa na wanapeleka maraport. Gouverneur anarudia anakuja, wanapeleka maraport. Uvira iko nzuri sana ambao mliifanya. Il faut tuangalie Kamanyola hii. Adui iko faible. Adui iko faible. Il faut tufanye organisation. Wandugu wapenzi, kukosa kwetu kwa organisation. Leo serikali inakuwa natupatia vifaa kupitia magrupe. Vraiment
Na sisi tunawapa recommendation. Recommendation yetu ni kushauri wa vijana wengine wote ambao wanapenda kufanya vitu vingine tofauti na umoja. Abita tupeleka fasi. Abita tupeleka fasi. Kama ni madaraka, wache tuikale chini tuseme hapa, tuangalie namna gani tutapanga watu kwenye. Tunavuruga watoto. Sisi wakubwa wa magrupu arme tunavuruga watoto. Watoto watakuwa na mawazo ya kufanya vita. Unamwambia, "Hey bwana, wewe usifanye kazi, rudia." Ule uko unafanyia kazi kule ule, haiko siko naye pamoja. Na ule mtoto alikuwa anabezewa kufanya kazi. Tuliviona huko. Ya mingi tu tunaviona huko. Kwa hiyo mkamati ile jukumu vraiment ya kuambia vijana wengine waangalie namna gani tufanye kazi. Tufanye kazi tutoke hapa ukule. Bila ya njia ya milima. Ile njia ya milima atukupitisha adui kupenda kwetu. Adui alitusurprendre. Alitusurprendre. Wakati tunafunga hapa sana. Adui anaingia tunapata habari adui anaingia kazini. Adui anaingia Rurambo. Wakati anaingia Rurambo, tulitosha vikosi sisi Ruvunge hapa. Tunavipeleka kule. Na vijana pia wa kule Rurambo na wengine. Tukakuwa pamoja na FARDC, tukashambulia adui pale Rurambo. Sasa wakati pale tunawashambulia pale, akazipasua. Walikuwa karibuni masi mile hivi. Ilikuwa kama 600 ndio ilipita. Wale walipasuka. Le reste le gros ikarudia Kaziba. Tukaifuata Kaziba ale, tukairudisha. Wale benye balienda ndio balienda vile ti mpaka wakaingia Minembo. Na nadhani wandugu waisha wapunguza pia. Courage sana. Na pamoja na ile sisi tuko napanga namna gani vile wewe unakuja hapa. Tutafanya na wewe maseanse mingi sababu ya kuangalia namna gani kule adui mwenye kuwa Kaziba na mwenye kuwa pale Luinja. Tuangalie namna gani ule adui arudishwe nyuma. Ile ni mipango yenye sisi tuko nayo. Nadhani leo ni weekend. Tunawaomba wandugu, wazee wetu wako humu na wengine wako humu, hata maire de la ville. Ikiwa kuna matatizo yenye mnatuona nayo, mtuite. Tutakuwa tayari kukuja kusikia lile ambalo mtatushauri. Tuko hapa kwa ajili yenu.